foguetinho! Vai! Bora! Hoje é um belo Cuba tengok video ni. dia para coletar! Vamos! Hoje é pressão, hein? Ele já largou na espera! Bora, foguetinho! Bora! Bora que é pressão hoje, hein? Bora que é pressão, intensidade! Bichinho espalhado, ele vai lá e me junta! Bora, foguetinho! Vamos que não tem carinho hoje! Vamos que não tem carinho! Lá vem ele, né? Lelaki ni memang kerja kutip sampah, tapi cara dia buat kerja memang level speed mode. Dia berdiri dekat belakang lori, bila nampak beg sampah tepi jalan, terus lompat turun, sprint pergi ambil, angkat beg besar dan campak masuk lori tanpa lori perlu berhenti lama. Sebenarnya sistem macam ni memang digunakan di setengah tempat untuk percepatkan proses kutipan sampah. Biasanya satu tim akan dibagi tugas, ada yang drive, ada yang kutip dan ada yang urus sampah dekat belakang lori. Yang paling impresif, kerja macam ni bukan setakat perlukan tenaga. Timing, stamina dan coordination memang kena power. Kalau minat dengan konten macam ni, jangan lupa like dan follow.